आमचो मोगाळ इश्ट, आमचो जेजू क्रिस्त, आमचो सोडवंदार, आमच्या जिणयेंत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या बेसांत विविधतेने आनी बेसावांनी भरलेलो क्रिस्त आमचो मोगाचो इश्ट आमचे समोर परत उंड्या रुपी आल्तारीर आसा आनी आमी ह्या सोम्या मुखार दिंबेर पडून आसा. आमी किरकोळ रचना अस्कत, तरी त्या जेजून आमकां बळवंत केला, ताच्या मोगान आमकां भरला, संपूर्ण रितीन ताणें आमकां देवाच्या बक्षांनी जोड दिला. आज ह्या सोम्या सांगता आराधन करूंक, देवा करसूंक, देवातान मेळिल्ल्या सर्व देण्याक अर्गां दिवच्याक आमी हांगासर आसा. बुक ऑफ प्रोब्स मोनियो बूक आवाजवर 3 ओळयो 5-6 म्हणसर अशें म्हणटा, सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, तुजेच बुदवंतकायाचेर पातयेनी दवर नाका, सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. पवित्र पुस्तकांतली दैवीक सक्तीन बरलेलीं उतरां ह्या वेळार आमकां जागयतात, समजयतात, नीट वाटेक हाडतात. आमच्याच बुदवंतकायाचेर आमी पातयेनी दवरून जियोवचें न्हय. बगार देवाच्या दैवीक सक्तेचेर आमी पातयेनी दवरनो, उपरांत आमी देवान आमकां दिल्ल्या बुदवंतकायाचेर आमी सोमकोंक जाय. पूण सोम्या सरशेर आयलेल्या आमकां हर एकल्यांक जेजू काळोखाच्या वाटेक पाट करून उजवाडाच्या वाटेन सोमकोवच्याक आमच्या हर एकल्याचे हात धरून जेजू फुडें व्हरता. त्या जेजूचेर विश्वास दवरया आनी आमच्या भुरग्यां पासून मागया. सतमंतां देवाक, सर्वपुत्र बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक आमच्या सुन्याक तो पवित्रत्मेवरी करबे समलो अहंकार मर्यादान सलमलो ताणें कसले ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निगिपलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो, सर्गार सोडलो, सर्वपदार देव बापूच्या उजव्या बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुसीब करूंक येतलो. सदमंतां पवित्र आत्म्याक कदोली पयसबे भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षाने कुडीचें जिवन पोवन सस्ताचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येव, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. बाबान बरे कृपेन बरयले सेमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती मरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेच मी तुझे सांगता स्त्रिया मी तर तू सदैव आणि सदैव मी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयांका देव विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेच मी तुझे सांगता स्त्रिया मी तर तू सदैव आणि सदैव मी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयांका देव विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आम्ही सगळी सांगता मेळोन मागया. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अधिक मोगाच्या पुताची आमच्या स्वामी आणि श्रवणदारा जेजू क्रिस्ताची कोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या परिप्रमाण जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हारा आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हारा आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. आमची जबाब अर्गा आणि वगळप तुका सोम्या जेजू. आयचो दीस ह्या भुरग्यांक सांगता ह्या पुनशतांत करसूंक मागणें करूंक तुवें फावो केलेल्या पासून ह्या पवित्र सभेंत जायतीं बरीं भुरगीं तुवें आमकां फावो केलेल्या पासून अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. ह्या जायत्या भुरग्यां पैकी इतल्या जाणां भुरग्यांक ह्या आराधनांत भागीदार जावंक पवित्रपणे जिवंक तुवें तांकां बेसावांनी बरयल्या पासून अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. ह्या नेणतुल्या भुरग्यां मरिफात देवा तुजो मोग करून तुवें आमकां आदार दिलेल्या पासून अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. ह्या भुरग्यांत हांव आमच्या कुटुंबांत जायतें बरेंपण जाल्लेल्या पासून अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. ह्या हर एका भुरग्याच्या सर्व देण्या आनी तालेंतां पासून अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. तांणी मोगान उलोवच्या हर एका उतरां पासून तांणी आमच्या सांगाता वांटून घेवचो तो अमूल्य वेळ तुवें फावो केल्ल्या पासून आमच्या कुटुंबांनी बरीं भुरगींबळां फावो केलेल्या पासून अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. येदळ मनसर तांकां बऱ्या इस्कोलांनी बरें शिकप जोडून तुवें तांकां फावो केलेल्या पासून अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सर्व वायटा विघ्ना पिडे शेड्यांतल्यान तांकां राखोवन व्हेलेल्या पासून वायट इश्टगतींतावन तांकां पयस दवरल्या पासून देवसाराच्या बांदपासातावन ताळण्यातावन तांकां मुक्त केलेल्या पासून अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. मागण्याची रूस आनी उर्बा तांकां तुवें फावो केलेल्या पासून अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या कुटुंबानी वेळार मागणें करूंक तांकां सुडसुडाय तुवें फावो केलेल्या पासून अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या कुटुंबांत आनी पवित्र सभेंत भावार्थान वाडोवंक तुवें तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड फावो केलेल्या पासून अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेजू. तुमचे उले तुमच्या कुटुंबांतले तुमच्या भुरग्यां बळांतय तुमच्या जिवितांत जाल्लें देवान केल्लें बरेंपण उक्त्यान तुमी प्रगट करा. तुमच्या संतोशान आमी हर एकली भागीदार जाता आनी देवाक अर्गां दिता. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तुम्ही सगळी एका काळजान एका मनान वटल्या तळ्यान तुम्ही गायन करा.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise 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 the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळे आम्ही दिंबी मोडया समयाच्या आशीर्वाद आम्ही जोड घेऊया. Yedyavoda sakramenta sastang naman koruya purvilya tyarupam bodla novioriti adhariyan solvon vecham अस्कद विश्व बावळता चेंबोळ दिव्य जशे बापा तशे स्फुता उल्हासानी स्तुती पदवी महिमा सस्ता सस्ता Storia hărsita tu cadoga cea spirita sama